राहुल गांधी तो पूरा खुला के दिखाई दिले किमान वोट चोरी होइছে কোৱাজি কি চহুমা খালি তাত নেশনালত এমপি ইলেকশন চুরি হোৱা নাই খালি বিধানসভাত চুরি হোৱা নাই আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তুলিৰাম ৰংহাং তো সব চুরি কৰিলে এটো কাৰণে হি কয় না ইএমএমএসি হত ওই হাল্লা নকৰিবি তহঁতি তো হাৰিছিলে মই জিকাইছো পুপুকে তাৰমানে that election jitu MEC election ta tuliram ronghang ke rat aning ke hang le jitu rat atungi pahai gali alang tu ki chong husi ki churi si ki pahai चोरी करके उन्हें उसका MEC लोग को जिताया ये जनता ने उन लोग को वोट दिया वोट पे the public in general have not voted for the BJP but there is a huge vote thefts in Dwar Baguri and in Karbi Anglong for formation of Autonomous Council in Karbi Anglong lano lamang BJP ideology banke a 62 level ha lapen hala reserve land pavelo lapen tribal belt pavelo SC go back whereas BJP no hang kong kema hala solo la tom banke aman morjoda pipelo motote tangka poisa nang ko jornang po ladak taka do kabe general gunai nang plan dalo this is the ideology of BJP to finish all the tribal belt and tribal land lan vedlo lapen ladak banke alang kitpilo agem ki pathu idun banke ki pathu I hedi Allah makit tuliram rongha lasi tuliram rongha dobom lo polote Karbi Anglong rat kibelo BJP long pen la BJP long sini tu pen la Congress long de bang long kita ke long ada ni kan get great potential kan BJP long ni tu pen bom ma hot ni kan ni mana la district anda jadi kita mau tahu kami ni jadi Emang dokter lah kan aku ini monolog kita ni jadi kemenar nak monolog itu kita ni pada bagian jas mana ni pakai bagian aku nak sektor kita ni akan bikin ni pakai ni pada bagian aku orang nanti sudah lah kan tapi kita ni halah dua bom hotel kita ni pakai lama lagi ke Congress long ni kita halah kita ni pakai borong gue sama ni